Sanibonani ngibingelele nginamkelele channel eMaswiti Media Production. Mangabe yaqala ukufika cela ungazeli iqiniso lokuthi uyacofa subscribe maqedwe bale video, ushaye like bese ke uyakhomenta lolu daba la namhlanje. Kanza kwethu indaba engize ngazo njengamanje zithi ke wake wazenza uKhuzani ukuthi athi mayesephumelele aqhubeke amazwi omunye umuntu. Wake wazenza uKhuzani ngokuthi athi esephambili aphinda amkhumbule umuntu ongemumva, amazi umuntu osemanzini, amazi umuntu ohluphekileyo, amazi umuntu oseyinhlungwini. Ngisho lezi indaba nje uKhuzani njengoba ke enze isenzo esihle kangaka nesincomekayo, ekhiphe imali engango-50,000 njengomnikelo eyisa emndenini kaBk Mchunu, ngelithi nje uyasazi isandla sikaBk Mchunu emculweni kaMaskandi nje ikakhulukazi nasemculweni uwonke jikelele. Emva ke ukuthi ke enze leso senzo ke sokuthi nje ayonikela abantu ke bakhwele badelika ke phekwakhe ondabuzekwayo ke omonase laba ke abahlali besempini zikaMaskandi noma isidingo singekho bakhwela phekwakhe ke bamthuka ke bamchapha ngazo zonke ke inhlamba obungayicabanga enkundleni zokuxhumana, besho nokusho ke ukuthi ke usefuna ukubukwa, usefuna ukuqhashwa yedwa, usefuna ukuthi ke kukhulunywe ngaye kakhulukazi njengoba ke iphepha ke ilanga lizeke labhala ngaye. Emva kokuthi ke kukhona okunye futhi obekuseceleni ebekade ke bekwenzile bengoMaskandi, bekuhuye Mnandi, usaliwa, kube ucevuzile, kube ujumbo, kube ugatsheni. Bathe beyisithupha bahlanganisela bathenga ke inkomo ehambayo base ke behambisa ke njengomnikelo. Phezulu kwalokho ke uKhuzani ubesethi ke ubone kungcono ukuthi elethe umnikelo wakhe ngendlela yakhe oseceleni. Ikona ke lo mnikelo ke umchathe nabantu ke sebemthuka ke abantu ke bethi ufuna ukubukwa, ufuna ukuthi nje kukhulunywe ngaye, ufuna ukugqama ke yedwa eceleni. Mina ke ngiyayingidideke ukuthi umuntu omnyama ufunani. Mangabe uphumelele ungasabuyeli kubantu abangemumva kuthiwa uyithwele, kuthiwa uphakeme. Uma ngabe usuphumelele futhi ubuyela kubo futhi labantu abangemumva kuthiwa uyithwele futhi ufuna ukubuka mawenza okuhle. Kahle kahle uKhuzani yini le ebekufanele ke ukuthi ke ayenze. Nganza kwethu izimpi kaMaskandi kade zabakhona, into engaqali manje ngoKhuzani noMthandeni noSibanibani, into ekudala yabakhona. Ake sifunde ukuyiqoqa, sifunde ke futhi nokuthi sibeke nama limits. Nganza kwethu uyabekwa ke uBk kwaMchunu mhla zo-17 kuyo ke lenyanga. Nawe ke makuthi ke uyafisa ukuthi ke ube khona, ama details iwona ke lawa alapha emva kwami. Ngiyabonga, ngicela ungenzele iqiniso ngokuthi ucofa subscribe.